Lega sosed. Delamo v nedeljo, a? Ajde, da ti bom pomagal. Ne, Andrej, Mojmir, ni treba, hvala lepa, hvala. Mojmir, a smo mi sosedi ali nismo? Ajde, ajde. Ne. Mojmir, prosim, ne. Ajde. Ej, samo težko je pa, koliko je stara, a? Koliko let ima? 300. Ker malo smrdi po mrtvem. A ti sediš v tem? Ajde, daj, gremo to odnes za stopnice. Andrej! Pusti. Kaj? Zdaj sem se spomnil. Pridejo meni fantje iz tega premičnega servisa. A ja? Pa bomo to vse skupaj podnesli na odpad. Tako da... Res? Res. Ziher? Super. 100%. Hvala. Ok, ajde. Mojmir! Ja? Kaj zdaj? A už že spravil to novo zofo dnevno? Ja. Takoj.